ngawit nika para pamirsa kenten taler sang pengerengun raginane sekadi mangkin lan durang titiang malih indik daging cari kunang cari dange sugi rida kali tapi pegulur ide sang resi wamana sampun ide puput sekading muncarang japo wede mandre dari kerari sideng awitin sekading pemargin lidahnya wah sayang ngelarang kuasa mari kanang jaga katrinine saya waktu ya sane kebawa jagat katrinine punika boya jesio satur ngayang tikiang mungkin ini kewentenan bur buah muang suah atulah tiangga antuk tiga sekadi asal punika keberanianan ide sang resi duleng sane kebos tigang langkah punika boya jesiur sahananing daging bur buah suah lokene sane presiden keparta pekasan nang itu rares para
nike sekadi mangkin manut para bindene sampun bersida mengentos manut periksa anak kenyanan dunia yang teriawe ngawit punika raris para pidesang resi kegentusin dados sekadi wastani dene ide yang triwikrama pinaku para pidene ya sane mangkin manggene ratu dedane sareng sinami pamiarsuning sareng sinami pidegas sekadi wikrama punika boye Jesius nika kebaos langkah laksana utawi tinakan yang sekadi mangkene dari Dewi punika boye Jesius taler katrini kebaosang utawi tetiga sangkaning jenyanan idene sayo wakti dangan antuke aluk antuke wadah tigang pelaksana tigang langkah presiden wasang sananing jagat kabeh sekadiasa punika kewentenan pengambek Hidayang Resi dari keraris Prabu Balini
kadirasa mengkep di tengah sana sukil-sukil tul maning jajah kowe tenan ibune dan Nabi kemawinan sekali kewentenan idene sekali takut utawi jejak doning sampun pastiku sampun sami presiden kekuasaan nenten sampun janten presiden wenten malih genah raja Bali ne jagi melingit iya ngateri we keramo sekadiasa punike kecingak ringlinggih itu yang resi iri keratris siang resi wikramo medalang sekadi bau canua suboy cingak wenten itu nalingsir cening pedasang ngingakin cening pangtawang cening keadaan anak budang buku jani telung langkah madang telung langkah menirene duwane madang patut ane cingakin diujani ento petakon babone deke ning dewu mon kengken ngidang senyana kebuke dewu rakar ngisine nana madan pengidih babone di benengan dan ini tuh jenis nah Pitegasang papu tekenangane dewone side apidan bang pesing pengidih babone sang pra
sekadi Sang Prabu sekadi sesengakane jak tar siapa mau petatu baong dia rajane jak nguntul pragat sing idang mesaut ya telah sampun jagat idone ngamel jak caket perjani de Sang Prabu napi kemawinan sakadasa punika doning sami sampun sahanan daging jagat kenten talar jagat kabeh sampun presida keduwenang sareng ide Sang Resiya